Mina msasazi ningumuntu ozithanda kakhulu izilwanyana especially izinja, but ipitbull andiyifuni noyibona apha ebomini ngoba i-dangerous kakhulu. Ndingavuya kakhulu urhulumente bangabana angaziqokelela zitshatyalaliswe because zinobungozi. Ngoku sizawuthini ngoku uhlala abantwana bethu sibabophelele ezinqeni ngenxa yeepitbull zemizi ezizawutsiba ziyobatya? Kumele ukuthi umthetho udlale indima yawo ngoba ukhombisile ukudzelela lokukhulu, usho kona ukuthi imvu lebalulekile kuye letinja, umuntu lomnyama akakabaluleki ngoba letinja ticedza abantu. UkaBelinda uzasibuyisela umva kakhulu ngale ntetho yakhe inentiyo, kuba kaloku thina singabantu abamtsundu nabantu abamhlophe saxondelana kudala kwelizwe, singabantu abanye ngoku. Mna ingase kumiselwe umthetho othi ofumaniseke esagcinele nja kube kusithiwa mayizema kuzwe nayo ngaphambili ayovalelwa kwesimnyama isiselo. Izinja zama-pitbull zizinja eziyingozi ngempela, akufanele ngabe zifuywa emphakathini. Kubani kuya ngami namanje ngisho uhulumeni ngabe lezi zinja lezi uyakuvala ukufuywa kwazo ngoba ekugcineni sophelelwa zingane.